بله تماشاوان هجار لسروی بابت جی امی بچن آلمانیا لگل اندام پولید برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالباسط حما مامسته دمات باش به دم باش مامسته اگر تر راپورت آمجی گهداری کربه خواندنا و هنوکو پارتی د دسپیک دل سر انجام دسپیکی انجوینا حمیمی چیه وری هرتشتی ایوارو باش روش باش بو و تماشاوان هجا راستی جواتا حمیمیم جواتا که وکری جبونی بخواندنا پارتی و ریخستنا داجبونی رژیم را رونن اما هدف و آرمان جاوید داگو کاربن دانستاندنا کردار به رژیم و دست به او مهندس و تکنیه و جوینه پیاده اونا بشارتیا اونا بدزیه تکنیه پیاده روزا دشبک سرش سوری دست به و پیاده تکنیه رژیم را لی خواست هنکی آواکی تکتیکی کردا بکشینن معرکه بو ایرو رژیم سوری دخوازه که غزا کردی بشوطین الحمود را او دیتنا مایا وقت انا كسي وقت هذا كسي ودبن سيوانا روسيا طبعا بري بديار كرن ام دزانن روسيا لاعبك امريكا لاعبك اساسيه جبوني شارع سريا سوري ام ندجي روسيانا ام دزانن فاكتوركي جرينجا جبوني ابا كرنا سوري وشارع سريا سوري ليه ام نباورن جو افريجي ما سوري بوا نما ياخذ بريار اخوا بريار دست ايرانيه دست چكدارين شيعيدنا او بریارا گویرو رژیم سوری دخوازه برد شو دخوازه ایرو کاغتا کردا لمیدان نابنتوی زوابکه و تنبکه بن سیوانا گوتنین عاطفی ایرو قلب کرد مخابن دانا پای هف جواورا انو و رژیم بشار اسد چاره سریه که بوی کردا بکه تمام وانا ایرو دچن دحمیمی خوزیا گو ایرو رژیم سوری بریارا که درخه ایرو گو رژیم سوری سر زمان بشار اسد فدرالیزم باکور سوریا یا گو پیاده نبناف كريا نجبو كرداجي قبول نكريا ونجي چاره سريا كردا ودبيجي كرد سري صدي سهمانا هرما حسكي ابرجي ما بشار اسد وچكار به بديوا بارتي ايرو بناف خدار دانا هف دوفكي بيدينا دخوازن ايرو الحميمي رونن بسيوانا ان ولا روسيا وچاره سريا بكيت باوريا بدا روسيا بخوازي وقت چاوا حواله ما انا كسيد هندري هوليري دا وتكلين دربا دقل روسيا وموسكو رونشتن ام آمادن وقت انا کسی استاد نفتویدا روسیا و امریکا و اروپا راج بوی پرسا چاره سالیا سوری وقت گلی کرد وقت گلی کرد سر خاک خود کردستان سوری باوریا بدا لیستکا کا خفکا کا جبوی رژیم دا جبوی کردا دوی قوناغا ایرو حلب تیویران کرن کینا عربا ملت مروضاتی د انسانیت توای دیجی رژیم بشار اسد دخوازه و رورشی اخوا بكردارا بخيدش منه قال لي سوري وتايبتي ديروكا ازاديه بربي كيجي ام وكرد دروجا روجا جيت بين انه ام قدر ما مظلوم مرايا نفظال مرايا او كسيد بيجن وك مقارنه دك انه شنا ساروك مسعود وكمام جلال صدام حسين رجيم بشار اسد وصدام حسين ندوي قناع بشار باشا ما مستا يعني انجام و جوینا حمیمی میجی شاندک جوان پارتین کل و جوین آمده بون شاندک هات پیک آنین او شانجی هات بناف کرن و کو شاندا کنونراتیا کردان لسوریه دکه هل وستاوه لسرویه که چیه؟ امو کرد دماغو برجوانیه کرده تیده بکرم کن برا تشتکی بکن لأم ندوی بهوریه ده نگو بشار اسد گو بردف که ایرانه و قرار ایرانه تجاری ناخوازه نبسر خوابونا کردستان عراقی هده و نجی ما في قال كرد جارانتي بيت كردستان سوري ندو يباوري دنا جو كاربي بدسته بشار اسد تشنا بك او دواري او لكاريه دخوازي كردا فقط نجهف دا غزا كردي البيشاروجا جنيف يعني البيشاروجا نابنتوي بيك ونضا بك ابانا تكتيكا بشار اسد وتشتكي انجام درناخي لهكهات جبوي ما في قال كرد مرسومه كي بشار اسد درخي هنجي حديثك وقوتنا كديها او كسي ايرو فلك نظام دنا بر الفلك نظام دنا هالي وحده ديمقراط صار زمان الشيخ آلي وقت دبيجي الف شرفاني كرد بيشمرجي كرد انسان بطالا والدار خليبه اوانا چتنا بيگومان ام ماطماي نامين دما چند بارتيه بونا وكا دوفك شبه ديرا هر الخميميه
قضیه گوتشتکی بکن لی ام وکا استراتیجیا ما خوندنا مج پیشاروجا سوریه را ام نمکارن برژیم بشار اسد رگو کاربه ما فی گلی کرد گو 5 سالی نوی و نباوی تجاری ظلم و زوری سر کردان نسکنان دیا و نممکنه جی ما فی گلی کرد بدیدا لی ممکنه جی که غزا کردی وندا که و پیاده بتایبت جی د آرمان جه پیاده د تشتکی نتوینینا او پارتی مخابن بهوریا مداجی او بین پوچ کرن وقچاوا پیاده و پکه که گارتی پارسانا باکر کورسانا ایران پوچ کرن و اف پارتی دیجی پوچ باشه مامۆستا یعنی ئەگەر ئەv شاند چوو بە رێژیمە ئەسەد رە جivîn pêkanî û li hevkirin cihêwe hûn wekû ene kesê wê li kwî de be hûn ê çi bikin wê demê استراتیجیا me ba hewlêre ba tifaka hewlêr duhok û yekêk duwaye heker peyedê got tifaka xweya kurdatiye rast bane ne hewceyî em herin hemêmî yan jî masarê şehîd got binav dikin Basil Eseda ewana em ê mala Kurdî de dibin Tiwana Kurd û Kurdistanê de em ê karibin yekîtiya xwe û garantiya xwe bikin hingî neçar bûn Rusya, Ewropa û ihtilaf jî geyr ihtilaf got karibe şanda Kurdî biçakî mezin meza û tifaka dihoka yekê ev bû got enu çûna me ya cinêvê kî herê ew e got enu nertiya Kurdat ke lê tim û tim xapandina peyedê got dixwaze bi alavên xwe bi şêweyên xwe kaxeza Kurdî pûç bike û bixe bê mewata ji borî armancê dijminê Kurd ew bawerim ew partiye çûne jî ne tu partiye Xwedîrol in ew partiya got Xwedîrol bin jî baweriya me de milletê Kurd wanaz dike ev ene kesê û pêşverû jî hinekî helwesta xwe negot wekewada ewana ê got çûne jî eva weke dûvikin ji peyedê re û berê peyedê têkiliye wê emnî ewlehî bi rejîma Beşar Esed heta همو استاهايا بربيكي امناغ قالكي عجيب دمين دما بايدي ومحيدين شيخ آلي ساروكاتيا حوالي وحده دچنا الحميمي درونن او بارتيه دي شخوا بارتيه درجي ديروك وخباطا واجبا قال كرد خيايا انه تشاواجي دائما صار تناقضات وتوازنات جهه قرن كودري بالوربن بالباوريام ده تشتكي برجواندي قال كرد نممكن بشار اسد ورجيم بشار اسد وفكر شوفيني دوندري بشار اسد او ام بيانا بيجي انه ائتلاف دجي وباشتر بيلي القناغه ما وكرد ام قناغه دولي ده ام دخوازن كغزا كردي نبت دريا دولتين داگر کرده چاره سر في دولتين دولتي ده او قناغه پرچبونه سوري پېشروزه سوري او يا ذات كبي بن سيوانا امريكا وروسيا ده نايا روسيا ياجي قائدك حميمي بيامات گهشت گلکی سپاس برز عبدالباسط حمو اندام پولیتبرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جا المانیا بریا سکای به تلگل مبو